مثلا درس دادن هم چی این بود؟ ببینیم بیراخواه 4 کلمه هم این بود. آها برافو تمیز کردن بریاوی بود. ام بجن او 41 همه بریاوی درسی grand. برای که بجن grand. Maintenant je suis grand. حالا تشتکی هیا maintenant je suis grand. بری خوب بدنیم از نها مازنن je suis grand. Les هوالا نایت الف هوالا الف تشتکی پر خواهش گود جبون آخواه گود avant j'étais petite maintenant je suis grande. چما هوالا الف می نامه نابجه؟ نابجه avant j'étais grand maintenant je suis petit. Non pardon avant j'étais petit maintenant je suis grand. چما می نامه نگود avant j'étais petite maintenant je suis grande. چما با حرفا بکاران میدونید؟ بعضا چه گذاری و ها گود grande ایک دانی داویه بیرکه جنه عین جبو جنه ام وی دنگی ها در ام ایکی لیزیده دکن ام ویا مخصوص لیزیده دکن جبانو که ام ویا بکارم بخونی نه ام ویا ناخوینی نه نه اصلا ام حرفا داویش خواه ناخوینی ایجا همان تشت اواش بو جنایه اواش بو میرایه ایج بلکو مش بو سر ناوی خود گو مگو جیته گران نواره یا باجی جماعت ما بگیش که حساب بشه تنه حوالا روزالین و الف رو بشه avant j'étais petite maintenant je suis grande. بله grande اجبر petit اجی اوه ببه petite برای که بشه petite ok petite fille une petite fille très bien ok petit جبو میرایه petit جبو جنایه ام واد دو تشتانی بون و اکی دنم چی این بون مگو quand j'étais petit یعنی چه؟ وقتا از پچوک بود گاوا که از پچوک بود نواره quand j'étais petit très bien ام یاجی هیم بود اولی یا درس ها چلو دویه ها quand j'étais petit گاوا که از پچوک بود petit işte küçük müyse kal. لعبیا همه شمانا جه ناچن چکار سر کوشکی تاته Ne kadar gitar oldu? Koy biraz yine. اوپس دیدی؟ اما این مارگی من خراب کرد مثل ما را دعوا باشه مندیلاشون کی؟ گاوک بری بله گاوا که از پیشی بود اینو نکو بری بری چی بود؟ روزاری؟ avant برام اوکی Abun bir an evvel var. Partinin arkası ya. avant ok سه روژه دی از پاریس من دون اتفاقم که حالا کمال از سه روژه دی پاریس من دون تو اوش dans 3 jours je viens à Paris je suis à Paris je suis à dans 3 jours je suis à Paris dans 3 jours je suis à Paris voilà 10 دقیقه دی از لگاره من 10 دقیقه دی از سر تلفن من بجم فسی بسرگنه 10 دقیقه دی از پاریس لگاره من Don 10 minutes. dans 10 go 10 minutes اما بکن 10 minutes اما oui c'est beaucoup dans 10 minutes je suis à la gare Don 10 minutes juste à la voilà dans 10 minutes je suis à la gare از چا بجم ساعتکی دی از لوی داریم ساعت تلفن من ساعتکی دی از لوی داریم Alors je suis là-bas. une heure non dans une heure je suis là-bas dans une heure je suis là-bas ok prochaine تو بشه از نام اوده دامه همه چا بشه از نام اوده دامه Je suis dans la chambre. je suis dans la chambre Je suis dans la chambre. برا تلفن که دبی گوکان ترکی گوکان بشه از دناف متروی دامه بشه گوکان
suis dans la métro. Bravo. Je suis dans le métro. Je suis dans la cour. تلفن دیگه جه امراد پرسد بجه امراد ترکی امراد tu es où امراد بجه از دناب اغ دامه Je suis dans le RER. برافو خلاص خلاص اغ آیش گو je suis dans le RER تلفن دیگه تلفن تش کمارا بجه کمان tu es où کمان بجه از دناب اتوپس دامه کمان Je suis qu'un autobus. je suis چه Je suis dans dans le bus. Je suis dans le bus. Ok. Ok. Tamam. De telefon dike de beje Mustafa Türkü dere Mustafa de beje ez de nav restoran edeme. Bere kava ku yeki go ez de nav restoran edeme. Hun zanu ku de cana ber restoran ev hene kursi hene tu ber restoran ku runi. Ne olsa? لیکو یکیش داره که از ناو رستوران تو زانی که او کس در ناو رستوران نه که بر رستوران نه ورد فرق هایی جه Je suis dans le restaurant. برافو je suis dans le restaurant je suis dans le restaurant یعنی چه رستوران دارم؟ اره ای چه رستوران دیده من یعنی نه که بر رستوران ده جانا بر رستوران دیجی او هنه بجم بر رستوران که من داشتم. اوکی پر باشه اگر اول زلال اف dans la chambre ok ok از چا بجم از اودا خو پاکش دکن از اودا خو پاک اما گو اودا خو ها از اودا خو پاکش دکن اما هینی وانا کریه لی دی سالما پرسی بجم Je suis. Pardon. Je Je nettoie. nettoyais ma chambre. مره je nettoyais je nettoie Je nettoie ma chambre. je nettoie ma chambre Ma chambre. ما شاء يعني وضامن فرنسي بنا أمي سادفيا بسكنا عجلة لك أمي هي نبنا فرنسي نابجن از اودا خود پاکش دکن تشتکی پر عجیب دبیجن دبیجن از نه مساجی نبیجن دبیجن از اودا من پاکش دکن O da mı? مساج دبیجن چه عجیب Ez ben orada takıydım. تبچه تبی هفتی یا O da mı? Ben dini peşiyim. اه Je suis dans. Maşallah. ها راسته من اودا راسته نابجن اودا من اودا دبیجن راسته اوکی Takıydım ben orada. راست جمعة أنا من كاغذي أوي داوة ما إيرو درس أخو تشيكر أم جالك خوش بيش بتشون شو هذا سر بانا هذا وداوة كي بدم أوه لبريامي أم إيرو دي سال سر فورما كي بخرتن فورما ما أوه قالوا كاس فياناست كه Recommande. ماري بتكي جالن تعود تعودي مكتوب جيراد بيجن بفياد دشيني حتى كو خوديه Oui. یا آها به دست خود هر نده امضا کی نویجه او پستاجی بیا لوی داری نهی پستاجی تی ده دست مرویته امضای هلده تو ایجا بنده او چی اول کارتونی ها هیه What fish there? اول وقت فیشه اویاجی هل ده امضا داویسه دشینه سر عدا ساده دویجه ها من امانت دا مرویته بیخ یعنی او بزان بکو گیشتی دستی جرد بیجن ام چاد بیجن مکتوب ام چاد بیجن مکتوب lettre lettre مثلا بني بيجي من نامك خريستيانو فيا كو از فيا اها بكم يعني مكتوبه بالتعويض از تشا بيجي lettre recommandée جيرات بيجي lettre recommandée اوكي انا بالي خو بدني هذا بردا دنميسينا recommandée از ايرو فيا ندمه از نبجم تجاكن لازم دو سه تشتاهيني وبكم جبان کو درس دادن هم بکارم بیا تناسر خود تجربه دو تشته مهم انا دو تشته مهم گاوا کو تو مکتوبه کی دشینی یک کسی کو مکتوبه دشینه دو کسی کو مکتوبه دستینه هر ده باش اما اونا بیا هندو کسی کو دشینه آها بفکرم گاوا کو تو تشته کی بشینی تو وی تشتی جخوا در خی داوی درده اوکی درده عجله نکن بله خوب اگزوس
اگزوزا عربی اگزوزا عربی چه دیگه اکس یعنی دابی از درد و دویج عربی دردخه اکس Exit. اکس جی دیسا جوی درده اکس ده معنی درد به انگلیزی ده بشه اکسیت درد کسی که مکتوب دشینه مینا که وک اگزوز درخه اکس جمره لازمه او حرف جمره لازمه برای خوبتنه اکس ستراژین اکس پدیتور برای خوبتنه آنا اویا و فهم کرد اکس هواره کم درخه دشینه اخ اف اخ چه دینه بیراوه کسی که کوی شده کسی که تشتکید که travailleur danseur chanteur acteur acteur یعنی کسی که وی اکت وی لیستو که دکه ایشه نه acteur travailleur lecteur danseur یعنی اف بحثا کسی که دیگه او کسی که وی دشینه Et péditeur avion le conjoint. Abi دونه هیم ببر. اوکی. برای که بشه X X X X expéditeur 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 Expéditeur. Bravo. Expéditeur. 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 Bravo, super. Expéditeur. Ok. Expéditeur. Non, expéditeur. Expéditeur. Teur. 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 باشه. Bravo. Expéditeur. Bravo. Expéditeur. Très bien. Expéditeur. Ok. Expéditeur. 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 Ok. Expéditeur yani کسی که دشینه کسی که مکتوب دشینه اوکی عینی ها بنویسینه هندروی کسی که مکتوب دشینه Chandement. حالا قل ناخویه هم شرفی من استاد قلم حساب بگیرم چه اگر بکن؟ تو بنویسی حساب بگیرم برای ندخواه نه سا اکسپدیتور کسی که مکتوب دشینه اکسپدیتور یعنی gönderici gönderici بشه به ترکیه Postacı mı? نه پستاجی نه Gönderen. gönderen ha Ev Alıcı. postacıya. تغییر نکرد مگه سالجی نکردیه Alıcı. نه gönderici yani Kendi. یک و دشینه بله من کرد گوکن درسا تغییر کرد گوکن او جی او اخ او جی اری راسته و gönderici راسته Gönderici. کسی که من بس هم توی کس انسانه کسی که مکتوب دشینه خلاص ام زوره بدن که ام کلمه که کرمانجی جرابین هم بشه شاندر یعنی یک و دشینه Şandevan. شاندرمانجی دو باید دیگه پر عجب دو باید اوکی کسی که مکتوب دشینه اکسپدیتور ای حالا که تو بخواه مکتوبه کی بنویسینی تو نفر در ناوی خوب بنویسینی چونکه یک و دشینه توی نه وارد یک و دشینه توی اکسپدیتور اوکی باشه اول تمامه کلمه که دو جمعین دو خلاص و پشتوی اشخاصی رو دفع ورده سیده تشتا از ایله زیده نکن ایرو گلک تشتمین بود برای خوب دنه اون هر روز سواری متروی دبن اقوی دبن نفسا و اقوی کلمه هی ساکریه دستیناسیون دستیناسیون یعنی چه دستیناسیون؟ Hedef yani. هدف نه نه Hedef. هدفه استقامت اساس یعنی جی کتد چی اساس نقطه کتد چی Zaten دستیناسیون rezdeki bir şey. Evet. Destinasyon garde boş isala gibi. بله گو دستیناسیون گارد باسی او اتوبیس جفرات دچانه هدف اوی او دچه خودگینه حتی وگاره یعنی جیکو لید سکنه او چی دستیناسیون اوکی دستیناسیون هدف کشتر نشان داده بجه از روی داره بسکنه Destinasyon. گاوا که از مکتوبه کی بشینم
او مکتوب جی ویج مالا من در کده و برای خوب بده مالاوی کسی که مجرد مکتوب شده و برای خوب بده هدفه کی استقامته کی و هر الوجه بسکنه جوی کسی راجی دبیجن بنید دستی اویا ام دگرن دستیناسیون مدگوه برای که بیده دستی 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 دستینا دستینا اوکی حتی برای امهدن دستیناسیون بیا دستینا امهدن دستینا Destina. دستینا Destina. دستینا Destina. دستیناتور Destinateur. دستیناتور Destinateur. اوکی دستیناتور به ترکی اون بفکر اونی خطا بکن جبه کب ترکی بیجا آلجی چه نابه اویا دستیناتور یعنی جیه که مکتوب دچک اری کسی که مکتوب دستینه هر دده وردگره نازوبان بله چونکه دستیناتور استقامت هلی اگر تو ترکی بفکر بیجا آلجی یعنی تو بیجی prendre prise و سر و گیج بین اوکی لوما مثلا چه دا مگو تشتک درد که نه اصلا درد که و استقامت داوی هیا اول زمان رسمیه ده و فرما دا اونی و تشتا ببینه اوکی باشه دستیناتور بنویسیم پاردون مگو چه دستیناتور دستیناتور خدا مرا باش داشت نکه دستیناتور اوکی دستیناتور از آنها خواندن والا چی بنویسیم من نویسی بود expéditeur destinataire کسی که مکتوب جراد چه کسی که مکتوب جراد چه aynen evet. شما او شما بجن فرمکی ها چک اپ کنید از عین ها چک. شانده کسی که مکتوب جراد چه کسی که مکتوب جراد چه چونکی گاوا که ما ها گفت امزانو که استقامت که کسی که مکتوب جراد چه یعنی استقامت دستیناسیون دستیناتر به بره بیرامه. نه işte ne ev kelime ha serhel girtine çene kirne Fransiya bu sa tercih kirne serhel girtine çene kirne gotana kese kuj mektup jera diçe yani ser çuyne ser istikamete vi kelime ha çen kirne jbrani me bahsa destinasyon kir garada destinasyon ev ciyaku ev teran diçe led sakine heri dam hedef avi ev istikamet avi ev Ekspeditör yazılı şavada yani okunuş şavayı yanlış mı? Na valla rasta aynen ex خبرات سپاس مصطفی اکسپدیتور کسی که مکتوب دشینه کسی که مکتوب دشینه دستیناتر کسی که مکتوب جراد چه نوبیتا یه ریکیات نیت ورگیرید نه نوبیتا این اود به یک رید که ha boşta sen یک وردگه vergirdin اوکی اول رید که اول وردگه اوکی Mustaş audit işte yani dest talgır اما صابیجه yani دستیناتر ناش بکو دستیناسیون هیا او کلمه جا حیفه اونوی اویجی مهم ببین دستیناسیون استقامته جیکو گارد چک اوکی یا شخواه بنه اجواد چکی بیشن شخواه دو کلمه هنه نفسه گاه کن ویا تجربه که هونه خوشاش نگید که ودید اکس درد کنه یعنی تو دشینی اوکی تو درد خی خلاص یه دنه جی یکو وردی اوکی اما زحمت نمجوار جمله کو پر بکلمه ده چه بود depuis quand بود نه آره depuis quand آنا به بیشن devoir Sportek Hugo Amen ben cümle ya be depuis quand çekin depuis quand ama kanaki geleki rahat ben cümle çiye kutu پرسکی بپرسی جوابی بدی ترجمه اوناتی آشتر بود دو جمله مثلا پرسکی بپرسی جوابی بدی بود 4 جمله اوکی از بیشم بنویسم پنج جمله ها چیکه به depuis quand اوکی depuis quand
از مینا که بدم شخواه ما گلک داره نحجه نفسه depuis quand est-ce que tu habites ici مثلا شكينجي بقى تنفرا روتني هنا دي هناك فيلي دل بقرم هناك فيلي دل بقرم مثلا فيلي وكي chercher vendre acheter اوانا مثلا j'achète depuis quand tu achètes nous allons checker depuis quand tu regardes بله Depuis درس بری بو منه دیوام Depuis quand Jikinga بله شكينجي بقى شكينجي بقى شكينجي دو رانیه من میتونم میگم Evet. شكانجي بقى دوي معنى depuis quand واكيد هركز دفر بنفسه كيف فهمت كده depuis quand شكانجي بقى depuis quand est-ce que tu travailles ici شكانجي بقى تلفر كان جيبت الفرق كان أيوة. جيبت أيوة ساعات تفهم الشيخ أبا تماما أنا يا دوديا أبا يك يا دوديا جمرة بينج حرف جملة تشيكن بأبي quand Kanda je مثلا quand j'étais voilà quand j'étais bla 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 ok وفهم كيف مثلا بيجي quand j'étais petit تمام برا هكذا وها بيجي اوكي قبل كويس بتشوف اوكي خلاص برا بين جمله يواجه بفيا داس بيركن quand j'étais petit هنا بيجي مثلا قبل كويس بتشوفهم من هالروج لتوم مجاري دنيري قبل كويس بتشوفهم من بر من طرق بر حزدك هون شكل yani Bana çandık bence çek. evet az ولا فكره dedim yani ben كما بو امازون بو چينا لا لا بس بتشوف ياخذ بس بتشوف ياخذ مثلا بيجي قبل كويس بتشوفهم تجربه خود شو کرد که هاي بيت تشتي بجني اما تشيكو امهين بونا ها تشيكو امهين بونا ناش تشتي من نين مثلا تشيكو امهين بونا مثلا خوار نفس سر قوانين امزون كوكو اسبيكو من هر روج شكل عدد خوار مثلا ما قلت كوكو اسبيكو من هر روج ام بيجن چای بعد خوار يدي تشتا تشيكش خوار اوكي خوب پیسته که مامستا ها خوب پیسته که اري ما ام وي نبنا خو بيس كده امين نبنا خوب قریش دکرم خوب قریش دي ساجي نوبه چی می دوجي خو امين نبنا تقولي بيجي مثلا من اودا قريش دكر او چه ده مماسی خریج که من ماسي قريش كل چه ده فوالا جماعه تشتي جران نا تشتي جران نا اوكي راحت quand j'étais petit les مزاكن voilà je cherchais مثلا بيجم اليد غاريان تشتكي اوكي ليه بفكر يا سيسيا دار مامستا aynen اوجي بالي خو بدني هنا بيجن dans une semaine ونقارن بيا بيجن ونقارن بيجن dans une heure ما حقق ترجمه ویاج مرا بنویسن اگه هم بيجن 9 ساعت اگه از اون کو فهم نکردی اوکی البته چه معنی dans une semaine هفته گیدی hafta şunda آره هفته شونده هفته گیدی اوکی به جمله جدید به ویا چکن بله به جمله جدید به ویا چکن از یک و یک ولی او بنرم تا والله از فکرم باکی از نوت تجی سر ödev بدم سر او امتحانا داوی اولی کو این ödev خوش چه دیگه ام جوانا را دو پوهانا لیزیده کن سر نوتا امتحانا اصیل پنج ویل زیدی برا خانه برا شش پنج بیا می ام برای من از حقیقتا ویجی تخ محسن برا ده آدمی شش پنج جماعه پنج جمله جی ویا باشه یا داوی یا چارا هکه سر وقت بو جویا اوکی ما گفت بود depuis quand اش کنگی وایه اما آن آجی بجن depuis hafta şunda جماعه گذاری کن depuis une semaine depuis une heure پنج هفت جمله جی ویا چکش برا مصطفى وقتی چه معنی depuis une semaine هفتك دي اه هما هفتك نه نا depuis un Nava hafta kida نا نه هفتك كده نه چه تگو چه هفتك كفايه j'ai هفته کی باید بالا هفته کیه depuis une semaine je travaille اب هفته کیه خبتم hafta هفتك hafta ki böyle hafta ki او هفته کی ورود خبتم است اوکی مثلا j'apprends le français depuis 3 mois
J'apprends le français depuis 3 mois. Yani için sevme français de. Sevme français. Debe yani oluyor. Debe sevme. Yo, il dit, جماعة فاهم كيف؟ تمام. Je crois même un voyage d'abou, même une autre voyage d'abou. Depuis une semaine, depuis 1 heure. Mais ça depuis 1 heure, comme tu veux dire. Depuis 1 heure, je cherche mon stylo. Depuis 1 heure, je cherche mon stylo. يعني شيء؟ دابا الساعات هكاك أنا ما أخذ كاع. Ok? الساعات هكاك أنا ما أخذ كاع. Depuis 1 heure, je cherche mon stylo. Pourquoi Berlin d'acquérir? Voilà, français, t'as super. Ben, je sais pas, j'ai perdu. Hein. Ouais, ouais. No wonder que. Pourquoi tu as perdu? C'est pas ça qui croit. Perdre. wonder que. جماعة أفايا بيستعب جملة تبي بيستعب ترجمة تكيا تشل. إيه وقت وهاي. طبي شاشلو بير ويا. أوكي. درسهم خلاص بو فقط از 5 دقيقة أنا صح بدك باشا. Oh assis-toi. Non, tu vas pas là. Attends, pas si vite. Alors, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va parler un petit peu en français, d'accord? On va un peu discuter, une petite conversation. Alors, qui parle? Amra, pourquoi tu parles? Parce que Tu parles avec qui? je parle avec Elif. Elif, pourquoi vous parlez? Je lui ai posé une question. D'accord, une question. Ok. C'est quoi cette question? C'est quoi la question? Soit. Tu sauras là. C'est quoi la question? C'est quoi la question? مرضي. Ah, non, je dis à Elif. C'est quoi la question? La question, c'était, c'est-à-dire quoi Dorian en kurde? Ok. Comment on écrit? Alors, Dorian en kurde. Comment on dit Dorian en kurde? تشتاقين نعم ok تشتاقين شيء ترى بقول ok très bien alors là maintenant qui habite à Bobigny ici? Qui habite à Bobigny? Moi. Toi? Depuis quand? Depuis quand? Ouais. Oh, je parle pas kurde. Ah. Je parle pas kurde, je comprends pas kurde. Je suis français. Je suis français. Maintenant, je suis français. Vas-y, dis-moi. Depuis quand? Depuis 30 minutes. Depuis Depuis 30 minutes 30 minutes. D'accord, c'est très court, hein. C'est très court. Ah, Ok. Donc, dites-moi, qui regarde la télé ici? Qui regarde la télé? Est-ce que tout le monde comprend? Tout le monde comprend? Oui. Qui regarde la télé ici? Qui regarde la télé? Je regarde. Toi, tu regardes la télé? Oui. Tu regardes quoi? Je regarde série. Des séries, Oui. des films, des infos? Oui, bon. Des infos. Et tu regardes la télé française ou la télé turque? Ou kurde? Souvent, je regarde la télé française. Ah, c'est très bien. C'est très très bien. C'est parfait. C'est parfait. Si tu regardes la télé française tous les jours, tu apprends vite. Ah oui, si tu regardes la télé, tu apprends vite. Vite, vitesse. Ok, vite. Voilà. Zou. Très bien. C'est parfait. Bravo. Alors, donc, qui cherche un emploi ici? moi. Non, pas toi. Pourquoi? C'est vrai? Oui. Vraiment, tu cherches vraiment un emploi? Moi, chercher emploi. Moi, chercher un emploi, c'est pas possible ça. Je cherche
Ouais. Je cherche un emploi. Ah, et depuis quand? Depuis quand est-ce que tu cherches un emploi? En 6 mois. Depuis 1 an Un et an 6 mois. 6 mois. Ok. Bah bon courage, hein. Bon courage. J'espère que tu vas le trouver. Je ne travaille pas. Tu travailles pas. Oui. Tu aimes travailler? Tu aimes travailler? Je ne comprends pas, désolé. Oh, qui comprend? Qui comprend? Toi tu comprends? Toi tu comprends? Tu comprends aussi? Voilà. Ok. En plus il rigole. Il rigole. Il comprend et il rigole. Non, Ok. Non, non, non. Tu aimes pas, hein. Ça c'est sûr. Il aime l'argent. je n'aime Il aime l'argent mais il aime pas le Je travail. n'aime pas, j'aime l'euro. Ok. Mais tu aimes pas le travail. T'aimes pas travailler. Ok, d'accord. C'est un peu illogique. Bon. Donc, qui lit des romans ici? Qui lit des romans? Toi? Vraiment? Dis-moi. Tu lis... Attendez. Tu lis quoi? Tu lis quoi comme roman? Qui est marié ici? Qui est marié ici? Moi. Ok. C'est toujours toi. Hein. Donc, ok. Est-ce que Kamal, tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes ta femme? Tu aimes ta femme? Femme, jeune, voilà ta femme. Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu fais... Je ne comprends pas. Tu comprends pas. Ok. Ok. Qui comprend? Qui comprend? Vous comprenez? D'accord, c'est très bien. Ok. Apparemment, il n'était pas venu à notre cours, là où on a fait aimer, j'aime bien, je kiffe. Il n'est pas venu, je crois. C'est pour ça qu'il ne comprend pas. Bon. Ok, très bien. Là, c'est bien. Vous avez des questions? Des questions pour moi? Fini. Non? C'est fini? Oui. Tu veux aller? Oui. Vas-y, ok. Merci. Très bien. Au revoir. Bah, c'est fini.